kompletno vojno i političko rukovodstvo te Republike Srpske je procesuirano i nalazi se u zatvoru ili će biti im presuđeno. Uključujući, znači, vojnog i političkog lidera Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Radovanu je već u prvostepenom presudi presuđeno 40 godina i presuđen je za zločin genocida u Srebrenici. Ratku Mladiću očekujemo najmanje istu liniju, ako ne i jaču, u tom pogledu, i očekujemo isto tako da se možda ta kazna Radovanu Karadžiću pretvori u doživotnu robiju, što bi bila jedina djelimična satisfakcija za žrtve. Ako pogledamo situaciju u NDH, onda je tu samo kažnjavanje bilo okrutnije. Također je bilo kažnjavanje, ali u prvom valu je bilo kažnjavanje putem prijekih sudova. Ali ono što je također tragično jeste da se prvi čovjek ili poglavnik te tvorevine, Ante Pavelić, da je uspio da izbjegne i da je uspio prirodno, unatoč atentatu koji je bio, umro od posljedica na kraju tog atentata, ali nije mu bilo procesuirano jer je bio nedostupan gonjenjima tadašnje Jugoslavije. Tako ako pogledamo te stvari, onda vidimo nevjerovatne sličnosti. Sličnosti zbog kojih ja kažem da 9. januar i 10. april 1941. liče kao sijemski blizanci po zlu. Ciljevi koji su proklamovani i u jednoj i u drugoj tvorevini su slični. Ako uzmemo 6 strateških ciljeva te Republike Srpske, među kojima je i trajno razdvajanje od bošnjačkog, odnosno tada muslimanskog i hrvatskog naroda, podjela Sarajeva i sve drugo što stoji u tim dokumentima i za što je general Ratko Mladić, kojem se sudi sada u Hagu za najteže zločine, rekao rukovodstvu tadašnje Republike Srpske, jeste li svjesni da to ne može da se uradi bez genocida? On je bio svjestan toga da to ne može bez genocida. Isto tako, nezavisna država Hrvatska je bila manjina u vlastitoj državi. Pa je pribjegla strahovitim zločinima da popravi situaciju u procentualnom odnosu stanovništva. Ako uporedimo zločine koje su se desile, onda imamo sljedeću situaciju. Imamo Jasenovac, koji stalno podsjeća na zlo koje je nezavisna država Hrvatska uradila. I imamo Srebrenicu, koje podsjeća na zlo koje je napravljeno u ime Republike Srpske. Ono što je značajno jeste da su to oba genocida. Niko u Bosni, iako ne postoji presuda Internacionalnog suda pravde, a mogla je biti, jer je presuđen genocid na Jevrejima u Nimbergu, iako ne postoji presuda, ponovit ću, niko ne spori da je u Jasenovcu učinjen genocid. Ono što zaista ovdje boli, posebno Bošnjake, jeste da bosanski Srbi osporavaju genocid u Srebrenici koji je presuđena činjenica. Najveći sud na planeti, to nije sud koji sudi ratnim zločincima, nego je stalni sud pravde, Internacionalni sud pravde u Hagu, koji su ustanovile Ujedinjene nacije, je u svojoj presudi podvukao definiciju da su vojska i policija Republike Srpske osmislile i izvršile genocid u Srebrenici. Znači, jedna i druga tvorevina su napravile genocid, jedna nepresuđeni, druga presuđeni. Nije samo Srebrenica zločin i genocid, nije samo Jasenovac bio u NDH. Na stotine drugih zločina je bilo u nezavisnoj državi Hrvatskoj i na stotine drugih zločina je bilo tokom stvaranja te Republike Srpske. Preko 5000 masovnih grobnica je ostavila Republika Srpska iza sebe. I ja sam znao reći da, napraveći jednu komparaciju, da bi shvatili šta govorim, da ISIL od kad je nastao na cijeloj planeti nije ostavio grobnica masovno iza sebe kao što je ostavila ta Republika Srpska. Ono što pada u oči, kada to pogledate, da postoji nevjerovatna ili fascinantna sličnost. Čak gotovo sličnost sijamskih blizanaca u načinu nastanka i u zlu koje je počinjeno u ime tih tvorevina. A sad ću elaborirati. Oba dvije tvorevine nastaju u Jugoslaviji. Jedna nastaje u Kraljevini Jugoslaviji, a druga u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Interesantno je, kada su nastale, oba dvije su tvorevine postojale. 6. aprila 1941. je Hitler bombardovao Beograd, taj otpor je trajao 12 dana, 17. aprila je kapitulirala Kraljevina Jugoslavije. A 10. aprila, znači 4 dana nakon bombardovanja Beograda, Slavko Kvaternik je proglasio nezavisnu državu Hrvatsku. Znači, protivno bilo kakvom pravu. 9. januar 1992. godina. Socijalistička Federativna Jugoslavija još uvijek postoji.
nijedna još zemlja nije priznata. Tek su nekoliko dana kasnije, odnosno 6 dana kasnije, priznate Slovenija i Hrvatska od strane Evropske zajednice. Internacionalna zajednica je uspostavila konferenciju za rešavanje problema Jugoslavije i mišljenjem broj 1 u decembru je rekla da se Jugoslavija nalazi u disoluciji, u raspadu. Također, mišljenjem broj 2 je odgovorila na srpsko pitanje prava na samopredeljenje i dobijen je jasan odgovor da se pravo na samopredeljenje ne može iskoristiti ni na koji način koji bi mogao dovesti u pitanje granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Šta to znači? To znači da je 9. januara protivno kako unutrašnjem pravu i Bosne i tada Jugoslavije i protivno kompletnoj internacionalnoj zajednici da se je ustalo i da se oformila jedna tvorevina koja je paratvorevina ili paradržavna tvorevina koja je nazvana prvobitno Srpska Republika Bosna i Hercegovina, a poslije je transformisana u naziv Republika Srpska. U tom pogledu postoji, iako u različitom vremenskom periodu, od 51 godine, postoji nevjerovatna sličnost. Nezavisna država Hrvatska je bila država kvislinška, ali bila država u stvaranju jednog novog svjetskog poretka za kojeg se nije znalo kako će se završiti. Završen je porazom fašizma i slomom svih tih država fašističkih, uključujući RDH-ciju. Ta Republika Srpska nikada nije bila država, osim u glavama njenih tvoraca, i sada ja moram otvoreno reći u Dodikovoj glavi, koji se ubi objašnjavajući da je ona država u svim mogućim intervjuima, da jednostavno kad mu se kaže entitet, on se naljuti, to je država i država i država. Nigdje apsolutno ne stoji ni sada u Dejtonu da je ona država, niti je ko akceptirao kao bilo kakvu državnu tvorevinu. Samo kao paradržavnu tvorevinu. To je ono što je jako, jako važno da se zna. Druga stvar, ključna argumentacija koja dolazi iz manjeg entiteta, da je Republika Srpska 9. januara stvorena voljom srpskog naroda. Pa dobro, jer vi mislite zaista da nezavisna država Hrvatska nije stvorena voljom hrvatskog naroda? Od 1102. godine, od gubitka nezavisnosti, Hrvatska sanja svoju državu. I ona je upravo u takvoj situaciji nezadovoljstva Kraljevinom Jugoslavijom i vječitom napetošću, jer ta država nikad nije stvorena kao država ravnopravnih naroda, jer je iskorištena situacija Srbije i Crne Gore kao sila pobjednica da se nametne već na startu velikosrpska hegemonija i dominacija. Ona je iskazivala nezadovoljstvo koje je onda rezultiralo da je stvaranje te nezavisnosti napravljeno kroz jednu potpuno pogrešnu opciju, a to je kroz jednu marionetsku fašističku tvorevinu koja se zvala Nezavisna država Hrvatska. Postoji jedna istina o istini i pravdi, a to je da čovjek može da podnese da mu se čini nepravda u nekoliko, ali ne može podnijeti da mu se nameće neistina. Dakle, ljudska duša ne može podnijeti laž, a to znači da ono što nas u Bosni posebno dekomodira jeste taj psihološki rat koji je objavljen ili neobjavljen, potiranje istine i negiranje činjenica koje su se dogodile. Mi smo želili vjerovati da nakon što je Međunarodni sud pravde donio presudu o nekažnjavanju Republike Srbije u procesu genocida, mi smo mislili da će to možda biti razlog da se približimo jedni drugima, da mi u Bosni odustanemo o pokretanju revizije te presude i niko mi nije to rekao i nismo nikad o tome razgovarali, ali implicitno se podrazumijevalo nekako možda da zbog dobrosusjedskih odnosa Bosna je uvijek imala tu malo širi merhamet od svojih susjeda. Međutim, nakon ovih događanja, posebno oko priča oko 9. januara,
vidim da raste sve više i više potreba da se obnovi tužba protiv Srbije za genocid u Bosni i Hercegovini. Koliko ja mogu da pratim, ostalo je malo vremena, ali znam isto tako da postoje ozbiljne pripreme u toku mjeseca dana da se ponovo pokrene tužba protiv Srbije. To će naravno opteretiti odnose opet između države Bosne i Hercegovine i Srbije, ali ja bih želio da kažem da Beograd mora da shvati da to nije naša krivnja, već da je to krivica Beograda. Upravo zbog toga što ne odustaju da se miješaju u Bosnu na pogrešan način. Mi znamo da Bosna i Hercegovina je zemlja koja je uvijek bila zanimljiva i dalekim i bližim susjedima našim, ali Bosna je uvijek bila i ostala zemlja heretika, što znači zemlja koja nije prihvatala tuđu pamet, ma koliko to se nekome sa strane činilo da smo mi slabi. Mi imamo svoj vrlo snažan identitet od Rimskog carstva preko Turaka, Austro-Ugarske, pa i stare Jugoslavije i Titove Jugoslavije i danas. S druge strane, pokazali smo naravno 1992. godine da smo spremni da branimo naš identitet i našu slobodu. I stoga bi trebalo, naši susjedi bi trebali da nauče lekciju, a to je da bez mirne Bosne nema mira ni na Balkanu, ni u Evropi, ni u svijetu.